Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shout out si Kauto Omar. Tiya ni kami tuo iya magidto. Iya ba kami ninson no si ako ini pasal din di magpabuo Quranin. Tiya ni kami tek kasi lumani. Ano gani ka tinabangan? Ana ra ni digini. سلام له عن طريق مين شحن؟ Pwede anuhin kapag bayarin. Bada pagkasagisa. Ada طيارة tayara. آه. Asan itin usbo easy. خلاص Mojud. اوكي Dak na ko mati. Ingin ano nin? Bihon. Awe. O ini nito Mar iye den dewakas mamako tabang si kauhin. Iyan no. Agpatabi kam. Pito cellphone no. Edon cellphone nun. Kipi. O iyan nito Mar iye bakas pinahinangan no si kita videohin niya magpost si kau pasal pagpabaw Quranin inilay ram kotse te Quranin ko ito tinura niya batha para pinabuhap lahat. Pa-message no sa pito iye me alin pinabuhanin dug anuhin iye number me Pilipinasin. Nabang sine kami nin na po kinasahan na inin tiya ni takaswa kami. Batate ka am. Amin sa ko makapasyan ka sa konti. Okay. Magpata pe bang siye. Di ba sa maka-video mo? Nampay ako connect. Maksud pagpiasin di hon galay dalan hanin. Araan irani. Ihalas Luis. Ikaw na awe. No, Okay na magsuko. Natiyan ito anunin. Tiyan ito cartoonin o ini cartoonin diki-diki rohati kana kun ek kaming cartoonin ya tidambuwa do. Wis na pang piyesi ni. Na iyan do cartoonin. Yan sa weten si Maria. Tiyan ni kami tu tek duk Maria si Batha. O ini cartoonin si Rambuya ni kami. O yun LBC hino. Sa yung handak pants. Ano man make yung pants? Sige be pants yun. Ini ni LBC na idol. Tiyan ni kita tek ka. O tiya cartoon si Rambuya. Testingan ko kung makajari pikit ko ito. Kita ni tapi tu waktuhin tinga oras sa. Insyaallah. Okay ba ito. Panas. Masih 700. Ilang kilo? 23 kilos daw siya. 100. 2 years ka na lang. Hayaan ko na lang isang carton. Yung isa na lang, 16 kilo? Ito na yung box na hindi na natin papalitan? Okay. 17 kilo. 17? Bali na po siya. ganun din kasi. Okay. Okay na. Palayan ng Pilipinas. Now, kiniraho pigit kami masjid. Okay na. Iyan nito Mar magsuko si pag-mention no si akuhin tiya ni para pinalayang iye Quran iye si dende makutabang si kauhin. Alhamdulillah sila biyan ang bankao tapabaot sa Pilipinas makatabang kita bisan sa pain panabang tenluog sa inin. Alhamdulillah. Tiya ni kami paluwas. Pugos ni kami magbayad iye LBC. Bayad nin tenluhatus duk 22. Ayan LBC si Riyadh KSA. Okay ne salam dua.